Bu kişinin aytgan sözü batışlardan doğuran bizim
Kırgızeli hayırda cılamas çıkıyorum kim görgön? Atamız çok degende cavrular mini cevap çıkıyor. Bu kişinin aytkan sözü var. Kırgız dedikleri ayırda yaşanan kızlar vardır var. Bilimsiz, ilimsizsinler, cılamas çıkıyor degen. Şu kanday bizden yetkilerine tuğul geliyor. İkincisi, Tekebayip degenimiz var. Bu zakonlu bağların altasının dediler. Ötkende Murat Bey tepki biz televizyondan görüyoruz, başkanı görmemiş. Bu kişi bir öyle devatına çıkan vakta birinci tüy yaptırıp ki vın dedi. Значит, biz Kırgızeli'de yaşayan kolxozcu, karapayım adamlar biz hiç kime meselemiz ha. Sizler bana prezidentlikte talap geldiğinde koyup yerleşme kelime atmazlar. Eğer biz nikde olsa onda tökele şartlarda abiyle yaşayanlar vın eme onu jakşı olup bizler 5. bol koyuyoruz. Rahman. Adamım. Rahman. Anan siz de bu arada bir yemede aytıp geldiniz. Oysa sizler de bence ilimsiz, bilimsiz hep şunu tunkuyu kap gelip oturdu. Eğer ilimsiz, bilimsiz şu ayrıda yaşayanlar bol olsa bu Kırgızistan kayatta bulur. Onda 5-6 tane adam olup paşa olup duruyor mu evlerine? Şuna bir cevap vermeseniz. Şurada da geldiğinde bir Allah'ın yok. Sizge ilgili yazılık. Amin, Rahman. Tuğanlar soru verimizden soralım. Köy görmüş olurlar. Birinci Otunbayev boyunca, Cılamaçlar boyunca, menimce Kırgızstan'ın barlık yerinden tatıklı cevaplı berişler işliyor. Cevap bergenlerine kişi puşayman bulup, doğru emez kılıptırımın da puşayman bulup, doğru emez tüylöptürümün de puşayman bulup. Emi arıcağından başka oy olsa gerek, kanday Avrupa'nın da gösterip koydu. Bizge Avrupa'nın aceti yok. Avrupa'nın gereği yok bizge. Biz Kırgızbız, biz Kırgızstanlıkbız. Bizim kağıda saltımız var. Öz dilimiz, öz dinimiz, öz madaniyatımız var. Hazır muhacirde biraz kütüp durup, muhacirliklerle söyleşip atmayıp da kaçan biz öz dilimizde söyleyiyoruz ajanaylar. Kaçan söyleyiyoruz öz dilimizde. Biz bir ögüsün takatının altında özümüzge de biraz karaşımız gerekli. Oşol Roza Otunbayeva sıntak otadı. Oşol karanlılar gelip şahırdı kaplap ketti degen deydi. Özleri oşol ayrılan çıkar. İkinciler, Tekebayev'in aytkanı boyunca siz buranı şunu talıklarsa kalın. A kişi bıynik kol yapaytkanı oşol konstitutsiyaga özgörtүү киргизип атабыз деген адамдарды айтты, вы никто деп. Халыкты айткан. Биз Текебаев көз саясий атаандаш болгону менен акты ак, караны кара деп айтышыбыз керек. Текебаев ал жигитти инсан катары айткан жок. Ошол ээлеп отурган кызмат ордун айтты. Мен президентмин деп отурган жигит буйрук чыгарып, конституцияга өзгөртүү киргизем дегенин ошол кишилерди айтты. Вы никто деп. Силер мамлекеттик орган эмессиңер. Легитимдүү эмессиңер. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө силердин укугуңар жок деген мааниде айтты. Вы никто деп. Инсан катары айткан жок. Эч кандай каратылган жок. Текебаев бул жерден туура айтты. Ал Бектур Зулбуевге айтты. Бектур Зулбуев дагы belgili insan, yurist, bürok alt jigitler özü düşünüşü gerek. Bunday da aksakal. Misalı, siz kendini alıp verseniz, bir boldonu çakırıp nikah gidirasınız. Aylokunu çakırıp nikah gidirbaysınızlar. Dura baba. Aylokunu nikah deybaydılar. Nikah deyiş imam gerek de. Dura, meçhidin imamı var, Koşa meçhide işlegen bolda var da. Her birinin kılatıp var, işi var da. Oşon üçün aile ökmörtü gele kalıp, Ministanın açarlığı gele kalıp nikah deyip atsa siz aytasınız da, ты никто деп. Dura baba. Bilmezsin sen, hukukun çok değilsin de. Bilmeysin de sen. Şundan, ağa köp kafa olmamız, adamda karattılıp aytkan yok. Dileke karşı biz jarın-jartılayın düşün olamızlardı. Özümüzün düşünümüzge jaraşa biröөнү көкөлөтүп мактay беребиz, biröөнү жамандай беребиz.
gep al kişi demez, gep özüyüzde oldular. Düşündük mü, düşünmedik, uşunca da. Ana cazalaysın degen soruğa uşunday dep жооп bereyim sizge. Men neçe yıllardan beri 2015 yılғы şaylooda da, 2011 yılғы prezidentlik şaylooda da biz artqa qaytalı degen urağı menen geldi meselelerde. Artqa qaytalı degen. Artqa qaytalı degende endi degen var. Artqa qaytalı degen kasiyetli kaada saltыбызda qaytalı degen. Oşol kaada saltка qaytmaganlardyň bari özünün özü жазасын almak. Biz başta elestetkiler 30 yıl başta uşul ayıldan bir kızlar, kandaydır bir kızlar çarşın kırpıp alıp yürür degen, şın giyip alıp yürüş degen, futbolka giyip jarını açıp alıp yürüş degen, bu ölümden da katlı uyak bolçular. Bravo. Hiç kim tıyı salbaydılar. Yok. El, halk, kasiyetli Kırgız saltın buzboda. Bunu şeytan kaydan çıktı degen söz uluş, bu ölümmenin bir değil apası şu. Men esimde var, men çoğunem aytады da, geçe boşku varıp geldim, aylan ayın, gisar koçkorlordoy bolgan kızdardı görüp. Al emne desem, şım giyip alıp dur deydi, koçkor baratkандай da olup eкен deydi. Esimde var şu köçe. Toba kıldım deydi çıkıyor. Bunun bari, hurmatlı aksakallar, apalar, mizan menen karalbaydı. Bu iman meselesi. Bu iman. Kim bizdey olup keyinip жүрөт? Bizim yaşlarda hiç kim. Mahkussuz var. Jazalaştırma kajeti yok. Uluttu terbiyalaşımız gerek. Veyahut beşikteki jatkan baladan başlap terbiya verişimiz gerek. Sen Kırgızsın. Sen kasiyetin mınday. Kızga kırp üydön tıyıl. Kızdı üydö kıl jatpaydı. Er azamattın söz ölgönçü öz ölgön artık. Oynop süylösen de oylop süylö. Söz atılgan ok. Mana uşul siyahtı kasiyetler menen tarbiyalanышыбыз керек. Azır bizde kanday olup kaldı? Жигитиң болобу, башкан болобу, өлкө башчы болом деген, мамлекет башчы болом деген, областы башкарам деген азаматтар bir günde 5 жолу калп айтты. А биз ошолордун аркасынан чуркап атабыз. Ошол туура айтат, кыйын экен деп. Кыяматтын белгилеринин бири ушул дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтканда, кыямат жакындаганда элдин баары жылаңаш жүрүп калат дейт. Кандайча Расулуллах десе, кантип жылаңаш жүрөт десе, кийими болот. Бирок ал кийими териске болуп калат. Ошол сыяктуу азыр караңыздар. Бели каерде, көкүрөгү каерде, ичи каерде, саны каерде бар көрүнүп турат. Құдай қаласа, жараткандан бұйрық болып, қалдайған қасиетті еліміз қолдап, біз барып қалсақ, ушул мақсаттар менен барабыз. Біз баяғы өзіміздің қасиетімізге қайтамыз. Отунбаева боюнча жооп бердим. Эми ал кишиде көп эле алишемдик каталыктары бар. Аллах инсаф берсин деп коебуздар. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ертеңки шайлоодогу референдумга кандай көз караштасыз? Сиз кайсы башкарууну каалайт элеңиз дейт. Биз башынан бери президенттик башкарууну каалайбыз. Бардыгы парламенттик деп атканда дагы биз жалгыз президенттик деп отурганбыз. Бирок мындай жол менен эмес. Уурлук жол менен эмес. Ачык айкын талкуу жол менен. Ушул жерде мына батпай атасыздар, дагы канча отургучтарды коюп атат, деле батпай атасыздар. Арабыз ушинтип тола берсин. Баракасын берсин Кудай. Бир талапкерлерге киши ташай албай кыйналып атса, биз киши баткыза албай кыйналып атабыз. Мына Аллахтын берген Biz referendumdu qanday qaraysiz deysiz? Referendumga biz qarshi emasmiz. Referendumni o'tkazib yo'luna qarshimiz. O yerda qancha kishi o'tiradi? 500 ta kishi bormi? Qancha o'tirib o'zi bu yerda? Turganlari o'rtaga stol, meyli 500 ta. Kim
Hazır 10 yanvarda doğuş bere duran konstitutsiyani kim okudu? Kol ko'tarsinchi. Kol ko'tarmay. Qanday doğuş beresizlar ana? Çıkarmaydı da çıkarsa okup olasın da. Okup olsana karşı olasın. Mana gördünüzler mi? Kırgızistan'ın varlık yerine varganda ben şu sorunu koyup otar. Bir kişi olsa da kol ko'tarsinchi konstitutsiyani okudum degan. Referendum ötkөрүү jөнүндө мыйзамды таанышtım деген bir kişi olsa da kol ko'tarsinchi. Hiç bir yerde Çoğalay, Darıoğlu başlap, Karakulca, Özgön, Karasu, Aravanda olup gelenden bir de yerde boştu, iki yerde cihmet gördüm. Borbor, boş, ikinci borbor oldu. İnteligensiya yaşayıp değil, studentler yaşayıp değil. Oşul yerde de bir kişi kol ko'targan çok okuduldu. Kanti doğuş birisi. Kanti doğuş birisi. Bu ötkönün takdiri bu. Öz takdirimizni özümüz bilmey turib, qanday doğuşturuyoruz? Men oşoga qarşımın. Men sizlerni kutlayman. Referendum jөнүндөгү bültenni kolumuzda kalgan bolsаңыздар, qarşı doğuşmuş керек. Эми ал сурооңуга кызык коюптур. Кызык. Siz президенттик жактайсызбы? Макул жок. Парламенттиктеби? Макул жок. Ортодо дагы түзүмдөр бар. Президенттик парламенттик деген, парламенттик президенттик деген түзүмдөр бар. Алар кайда кетет? Анан экөөнү тең баарына каршымын деген добуштар. Эгер баарына каршымын деп добуш берип койсо Кыргызстан кандай абалда калат? Бул не деген түшүнүк? Акыр 10 жылдык мектепти бүткөндөр жасап атат. Ошону же ким жасап атат? Ошону жасап аткандарды айтты. Жана Текебаев, аба, вы никто деп. Силердин укугуңар жок деп айтты. Abdan doğru aytты. Ошол Конституциянын 2-нчи беренесинде жазылып турат. Кыргыз мамлекетинде бийликтин булагы, эгемендүүлүктүн ээси Кыргызстандын эли деп турат. Демек, бийликтин булагы сиз болсоңуз, биз болсок, ошол булак биз чечишибиз керек, кандай жашаш керек. Ал жерде жыйналып алган 30 киши чечпейт. Ак үйдө ээлеп алган 2 жигит чечпейт. El çeşit gerektir yazılır. Çoktan ben sizlere kaynak edip, referandum degen jerin bardığına karşı doğuş veririz. Bizde başkaru maşinada jürüp alıp çalkalao emes. Başkaru ötüktük giyip alıp talağını kıdırıp olmayın. Ana uşunday. Dünyada en tatlı yemin dese biyilikti. Dünyada en akçu yemin dese biyilikti. Dünyada en cevapgerçilikli yemin dese biyilikti. Yemin dese, oşo sağa işenilip verilgen aymaklarda bir adam adaletsiz jabırtarsa, oşonun azabın ahirette tartasın deyip. Karаңыз, sen özüңdүн балдарыңдын күнөөсүн көтөрө албай туруп, 6 milyon kalktın dünyasını götürüp degen bu. Ne degen azı? Tarihten köp görgönbüz uşundaylardı. Sebepler köp. Eldik kurultay boyunca fikiriңiz. Eldik kurultay, bu kurultay degen sözdün özü tuğra emes, jakşı emes söz. Bayakında bizdin söz emes degendey. Ötkönde bir okmuştu, izilgöйчү, aябай jakşı түшүндүрүп айтып берди. Kurultay degen bu başka bir uluttun sıyına turgan çirközünün adı ekan. Bizge bol öğretti. Kurultay degen sözdün manisi oşo эле жогорку кеңеш. Макул жогорку кеңеш баарыбыз тажап жүрген болсо, улуу жыйын деп коюлат. Областтык жыйын деп коюлат. Мына кыз чыгарганда же уул үйлөгөндө ошо колуңузда отуруп алып айтасың го, паланчынын түкүнчүнүн чакыр. Неге десе, маслихат дейсиңер. Анан Сабиз Арчыдыга чакырасың. Жеңелерим Сурпа жайыга чакырат. Илгери Сурпа жайылганда сурпат болуп калчу, азыр Сурпа жайылса да толбойт. Анан Төшөк үйдөгө чакырасың. Анан кийим көргөгө чакырасың. Ушулардын баардыгы керек бизге. Maslahattan başkasının gereği yok.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, ар бір ішті маслихат менен чечсеңер, жаңылбайсыңар деген. Сондықтан жоғарғы кеңеш деген бұл мәселе чече тұрған жер. Улуу жиын дейбиз бе, ақсақалдар жиын дейбиз бе, ғалымдар жиын дейбиз бе, андан формасы өзгөрбөйт. Құрылтай бұл жоғарғы кеңештин атқара турган иши. Биздин айылга кош келдиңиз дейт, рахмат. Биз айылда кредит менен жашайбыз. 3 айга жеңилдик бар дедилер. Частный банктарга заявка бердиңиздерби? Не деген? Мен өмүрүмдө ушул жашта келип кредит алып көргөн жокмун. Албайм азыр. Кредит бул чубак ачы чыңылдап жүрүп өтүп кетти, харам. Кредит алып той бергендерибиз бар. Kredit almaya koyuş gerek olsun negizde. Ben жеңишке жетишип калсам, бул өлкөдө кандай тартип болот? Үстөк пул алгандарды баары жоюш керек. Ошону менен барака учурат бизде. Анан азыр баягы Садыр Жапаровдун 100 миңге чейин калганларды мен кечип жиберем дегендигинин бүтүндөй баары подкуп. Сатып алуу. Себеп билет, агадагы бир акылман кулагына шыбырай койгон, мүмкүн өзү акылы ошого жетти. Ошол 100 миңге чейин кредит албаган кыргыз аз. Ошолордун процентин токтотуп турсаң эле шайлоодон утасың деди да. Эми эсептейли. Ашпайт дагы. Эми караңыз. 50 миң сом акча алгансыз. Qancha faiz менен алгансыз? Qancha faiz kreditler? 23%. Demek 100 ming so'm alsanız siz üstüne 23 ming qo'shib berishimiz kerak. Siz 100 ming almaysiz hech qachon. Biz o'tganda esepledik. Eng o'rtachosi 1500-1600 so'm bo'ladi. O'sha kreditin faizi 3 aylık. Aytmadı mı cana Mart'ta çekti. Sen şaylop bitmişçiler. Oşanda arzan tutulmak var. Başta 2 ming sondan alıp şaylasanlar hazır 1,5 ming sondan şaylap almak baysınlar. Bolu çocuğu. Çakşı sonra. Neyse çakşı çevir. Uşum oylu mu da yani? Gerek mi? Başta 30 ming kredi alsanlar şaylova girip baratlarında ekimsiz girmeydiler. Hazır 30 ming alıp kalgan olsa 600 ton böyle şaylova baysınlar. Arzan da. Bizden hemen kaçıp tutulmaydı. Çuvak ramatılık çırkırap жүріп aytkanda alganın da tozoktosun, bergenin de tozoktosun diyor. Bravo. Bırak uğa veremiz, bilgenimizi kılabiliriz. O yakka varganda bir gap olur deysin, alacakta bir gap olur. Allah saktaran olsun şuna. Ayırda prokuror sotlu satıl almayız. Toktan olur. Daryanın başı Kırgızistan'da bolsa da ayağı kaysı өлкөгө barıp kuysa, oşol өлkө suunun iyisi olur degen sayasatçı mı deyip. Жалган. Bu şerden sizlerge oşol düşünür batsa gerek. Su kaysı жерден пайда olsa, oşol daryanın iyisi oşol. Misal, Kırgızistan'da misal keltirmeyin, başka өлкөлөргө. Amerika'nın karamızda Victoria degen daryaga. Victoria daryası Kanada'dan akıp düşüyor. Kanada'dan akıp düşköndüğü için Amerika yılına 600 milyonun üstünde akça төлөйт Kanada'da. Emin için oşol jeyekleri bekitip darya, su, tüz, korkunuşsuz Amerika'ga akıp girişi için. Şuntasın. Al süйлөшүү жол менен бүтөт. Eğer biz koşta өлkөлөр менен тең ата süйлөшө алсак, туғанча süйлөшө алсак, ошол дарянын чоңу пайдаланалы деген болсо, анын рахатын бүт өлкөлөр көрөт. Баткенде 4 суу сактагычка кышта суу келип, жазда Тажикстанга кетет. ГЭС курууга учурунда Өзбекстан каршы болду деп жатышты эле талант дейт. Мен айткан жана баардык süйлөшүү жолу менен чечишибиз керек. Почтаны менен дагы süйлөш.
Эгер сенин тереңиң ар жакты карап, ийилип, же жаңгагың ошол жакты карап, өрүң ошол жакты карап ийилип калса, ошол менен сүйлөшөсүң. Түшкөнү сеники, үстүнөн какпа. Ушулай сүйлөшөбүзбү? Түшкөнү сеники. Бирок сен кагып түшүрбө. Бул бада. Ошол сыяктуу суу менен да ушундай кылып сүйлөшөт. Бизден ашып чыкканы сеники. Ашпаса, кечирип коебуз. Ушундай болуш керек. Түшүнөт, баардыгы түшүнөт бири-бири менен. Мектепте 12 жыл окуп, жождор жайнап жатса да, элибиз сабатсыз. Мыйзамдуу укуктарды, милдеттерди билбейбиз. Билим берүү кандай болуш керек деп ойлойсуз, сизге ак жол ийгилик дейт. Мен барган жердин баарында сүйлөгөндө айтып аттым, мектептен баштайбыз, бешиктеги баланын тарбиясынан баштайбыз деп айттым жана. Советтер Союзундагы мезгилдеги билим берүү системасын кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Баллон системасы, азыркы баллон системасы. Бул англосакская система. Маны мугалимдерге деле айтсам, айырмасы аябай чоң да. Муну профессорлорго айтып да түшүндүрө албай атам мен Бишкекте. Айылдагы жөнөкөй эл эмес. Биздики романо-германский система, Союздун мезгилиндеги. Ал кандай деген система? Адамды адам кылып тарбиялоо системасы. Адамды ойлонууга даярдаш. Баллонский система, бул англосакская система. Адамды ойлонууга даярдабайт, ага тарбиялабайт. Адам мисалы момундай да. Мына микрофон иштебей калды дейбиз. Иштебей калды. Мен өзүм мына кнопканы бассам иштеп кетишин билбешим керек. Микрофонду иштеткен бир азамат бар, ошону чакырышым керек. Ал жооп берет ушу кнопкага, кол менен мынтип түртүп койгон. Кандай учурда түртүп коюш керек? Ал келет да инструкцияны карайт. Өчүрөт, токту баарынан өчүрүп туруп, анан кийин муну түртөт. Токту өчүрүш үчүн эшматты чакырышы керек. Себеп бул токту өчүрө албайт. Эшмат келет. Не болду? Момундай болду. Ал токту өчүрөт. Токту өчүрөдө ал резке телефон чалыш керек. Мана ушундай Путин айткандай чехарда системасы, баллон системасы. Кыргызстан ошого жүрүп алган. Билим берүү системасын биз баштагы калпты ордуна келтиребиз. Биз 10 класты бүтүп чыкканда жигиттер же трактор айдап, же машина айдап чыгат элек. Кыздарыбыз тигүүчү болуп, же чебер болуп, бычма болуп чыгат. Туурабы? Кандай болуп чыгат элек биз? Биз адис болуп чыгат. Азыр ошол бычмачылыкка канча ай окуп атасыздар, кыздар? Акча төлөп окуп атасыздар да. Мен келечекте бычмачы болом деп окуп атасыздар. Мектепте бекер окучу. Биз ушул системага барабыз кайра. Саясатчылардын шайлоодогу ар бир айткан сөзү калды. Жалган. Баягы үйлөнөр алдындагы жигиттин кызга айтып аткан сөзү катары көрүп койгон. Нелерди гана убада бербейт айдана. Нелерди гана убада бербейт. Апам менен бөлөк жашайбыз дегенге чейин барып берет жаным. Эптеп эле макул бол дейт да. Андай болбойт. Биз өлкөдө айыл чарба саясатын түбүнөн карап чыгабыз. Бирлештирилген дыйкан чарбаларды курабыз. Бизде ошол мыйзам бар. Бирлештирилген дыйкан чарбасы деген жөнүндө деген мыйзам бар. Биз мамлекеттик сатып алуу заготконтора деп коебуздар, ошондо түшүнөсүздөр. Мен кыргызча сүйлөп атам. Ошол даярдоочуларды кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Россия менен келишим түзүп койсок эле биздин дыйкандардын рахаты ошол жерде болот. Неге? Россия бүгүн экологиялык таза жер жемиштерге өтө муктаж. Мен кезинде Белоруссиянын армиясы менен келишим түздүк эле. 50 миллион доллар сарптайт экен. Белоруссия армиясы 50 миллион доллар сарптайт экен. Эмнеге? Өрүк как, каймолук как, жаңгак, мейиз, алма как деген сыяктуу нерселерге 50 миллион доллар кетирет экен. Мен ошолорду
süйлöşüp gelip 3 oblasttan tavalbay koyduk. Biz öldürüp atabız, östürüp atabız, satalbay atabız деген diyikandardın bari en tömönkü jana az gana çıkargan elekemiz biz özü. Oşolorga alma gerek, nak gerek, жүзüm gerek, başka gerek. Ar 3 günde taza barıp duruş gerek. Biz oşolu kamsız albaydı diyemiz. Bir natavan ele elekemiz mamleket kadar. Karamızda, oşolukta bizdeki örgütörдүн var, düğünün satıp alıp, bunu İspara'ya alıp girip, emniyet dizilip durar, Tacik örgü deyip durar. Doğru mu? Moskvaga çeyin gitti, brend. Leninabad'ın örgüdür. Avuşlu Bakken'in örgü emas, Leylek'in örgü emas. Biz oşolordun barın ortuna koyuşumuz gerek, akılım jetet. Janakı Razak Jönlöp'ün filmde gördüңүздөр mü? Tuğanlar, tömön түшкүлө, Moğol жерди özleştirgüle dese, biz aksakaldardın bar, iyilak basmay koyuyordu. Gördüler mi? Kitebinde de uşuluydu söz var. Anan ayttat, batırın çetke çıkarıp aksakallar. Gelecek onda ol özgürlük. Gelecekte uşul жерге eye olup kaldılar. Uşul жерди işletip kaldılar. Dıykançılık menen alep boldular. Mal dep toğun arasında жүрө бербек dedi. Айтты біліп, мен ошол Исхак Казаковтун бүтүндөй жан дүйнөсүн азыр түшүнөм. Мен дагы кыйналып атам. Таза бололу, бул жолго басалы, жок, эч кимдин баскысы келбейт. Жок, биздин ушул жашоо жакшы деп атабыз. Алар дагы эмне деди ошол аксакалдар? Ата бабаларыбызды сөөгү турса биз кантип барабыз айланайын балам деди. Сөөгү тура берет. Түшө берет. Урматтуу Акамбай, күнү кече Жапаров келди. Жаңы айыл өкмөтүндө маршруттук каттамды Тажикстандык маршруткаларды сүйлөштү. Жаңы айыл өкмөтү Тажикстан менен чектешет. Бирок мыйзамда карантин деп элди ойлобой Садыр десе баарын чечип Тажикстандын техникасын айдатып келди. Элге мүмкүнчүлүк жок. Садыр келсе кредитти да тоотподу. Карантинди дагы тоотподу. Эл айылдар аралык каттамдан кыйнап депутаты өкмөтү баш болуп чектен чыкты. Садыр деп ошол үчүн жаңы жер айыл өкмөтүнө да чара барбы дейт. Чара сиз. Чарасы сиз. Добуш бербей койсоңуз чарасын колдонбой калабыз. Ушул эле чара. Biz siyasatçıların tarbiyaлаганды үйрөтүшүбүз керек. Biz tarbiялашыбыз керек. Кантип? Канчалык убада бербесин, канчалык эл ээси кыйнабасын, канчалык чогулуштарга айдап келбесин. Кече бирилдик деп аябай катуу чуркадык го. Акимдер чуркады, айыл өкмөттөр чуркады, каякта калды ошол? Жок го. Бүгүн бурулуп алып, Жапаров деп чуркап жүрүшөт. Аларга баары керек. Авайлагыла, айданайдар, авайлагыла. Сокурда таягын бир жолу жоготот дейт. Ассаламу алейкум, Москвадагы жарандардын шайлоого катышуу укугу не болуп чечилди, же укугу? Мен жана жооп бердим. Алардын укугун эч ким чечкен жок. Илгеркилер кандай болсо ошондой эле болуп калтырышты. Тескерисинче азыр аябай күчөтүп атыптыр. Мен түндө ошол Москва менен сүйлөшсөм айтат, бир жигиттин пайдасына барып добуш беребиз десеңер, тездетип эле сүрөткө тартып, документтерин даярдап атат дейт. Кимге келдиң деп сурап атат дейт. Кыргыз Москвада да кыргыз бойдон булат келди автомобилдер. Же буларга билбейм, каргыш тийбеди, же булардын тамыры бургабады. Бирөө жулсаңар баягы ажырык чөптөй экен да булар. Эч неле моундай тамыры калып калат. Ошондон ушундай бир чарда өсүп чыгат чайда. Пайдалуу нерсени өтө абайлап карап турсаң да өсүшү кыйын. Пайдасыз чөп жаман катуу чыгат. Ошондой болуп атат булар деп. Бирөөнү алсаң 5өө чыгат ошол жерде. Урматтуу апалар, агалар, эжелер, сиңдилер, карындаштар, баардыгыңыздарга мен ушундай деп айткым келет. Жараткан тынчтык берсин. Ар бирибиздин рызкыбызды жараткан өзү берет. Эч кимге бир сындырым нан салып бербейт. Азыр өзүңүздүн балаңыз дагы
bir жылда bir sizlerге koy soyup bергенин көрбөйбүз. Туурабы? Анан жанагындай бекер быштап капканда болот дегенде баягы бекер тамакка берилбейт. Анын аркасында сурак бар. Абдан этият болот. Өзүбүз ушан бололу, бөтөн бирөөлөргө күнөөлөбөйт. Өзүбүз таза бололу, башкаларды да ошол тазалыкка чакыралы. Эгерде биздин өлкөбүз мына кечээ гана Тажикстанда аябай катуу апаат болуп атканда Тажикстандын жетекчилери айтты эле. Боордош кыргыз элибиз бар экен, ушулар аркылуу биз сакталып калдык дедилер. Себеп жакадан жалгыз жол биз аркылуу өтүп калган. Мына ушул кечээ бизден жардам сурап аткан мамлекеттин ички дүң продукциясы бизден 2 эсе өсүп кетти. Караңыздар, соңку мезгилде Душанбеде не деген курулуштар жүрүп атат. А бизде Усубалиев куруп кеткен ак үйдү өрттөй берип кунарын учурду. Өзүбүз бир нерсе куруп атат. Бакиевдин мезгилинде ушул аларча резиденциясында сырттан келген конокторго деп бир 10 чакты жаңы мыкты имараттар курулган, ошол бойдон турат. Ошону менен жан сактап атабыз, өлкө катары келген конокторду ошол үйлөргө киргизип, айбир сактап атабыз. Андан берки келгендердин ичинен бир кышты бир жерге койгонун көрбөдүк. Токтонолуп, эсибизге келели, эл бололу, журт бололу, бирөөнүн колун карабайлы, жараткан сүйгөн кулум деген болсо, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбаган элдерден болушту насип эткен болсун. Тапканыңыздарга Аллах берекесин берсин. Ата-энелерибиздин тапкандарын, балдардын, небере-чеберлердин тойлоруна буйруп, жадырап, жайнап, шатыра шапкан, күлүп, жолугушкан күндөрдү бизге кайра насип эткен болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Сапаевич, эл разычылыгын кол чабуу менен белгилеп жатат. Урматтуу кулундук калкы, туугандарым, Чөмүч кыргабыз, токту тойбос деген эң кыска күн, эң узун түн, бүткөн күн. Элден Куда кааласа, күндүн нуру күндөөгө караганда көбүрөөк тиет. Жабыртык күндөөгө караганда узагыраак болот. Мына ушундай күн узарган, түн кыскарган күндүн башталган күнүндө бизге Адахан Кимсанбаевичтин келгенин жакшылыкка жорыйлуу. Адахан Кимсанбаевич, биздин келин кыздар, биз ошол кемпирлер дагы келемден колубузду үзө элекпиз. Колду токуйбузбу, сызык токутабызбы, бизден кур болуп кетпеңиз, бир тартуубуз бар экен, келем, жылыскан келип, өзүң айтып берип кой. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, кош келипсиз. Жаңы жарайлы өкмөттүн атынан ысык салам. Сизге ийгилик каалайбыз, боло турган шайлоодо алдыга озуп чыгып, биздин үмүтүбүздү актап бериңиз. Эми бизде сизди Кыргызстан баары эле баалайт. Бирок Алла Тааланын буйругу ушул жолу сизди көтөрүп берсин деп тилек кылабыз. Жаңы жарайлы өкмөтүндө сизди ушунчалык урматтайбыз, сыйлайбыз. Айрыкча биздин Адахан Мадымаров деп жүрөгүн соккон, Адахан Мадымаров үчүн жашаган ушундай биздин белгилүү атабыз десек дагы болот, ушундай адамыбыз. Сиз канчалык шайлоого аттанбак, ошол шайлоо менен сиздин өмүрүңүз менен кошо, сиз менен кошо жашап, сизди урматтап, сизди сыйлап келе жаткан биздин ошол Тургай Апанов деген адамыбыз болот. Сизди мына караңыз, Исхак Разаков бул Кыргыздын улуу инсаны болсо, ошонун жолуна жолбогон Адахан Мадымаров деп эки жакшы инсанды чагылдырган ошол сизге белек жаңы жарайлы өкмөтүнүн атынан, анан Тургай Айшатовдун атынан ылайык сиздин атыңыз биздин жүрөгүбүздө калышты, биздин балдарыбыздын дагы жүрөгүндө жашай берсин. Эми Айша
Buraya akşam yürümeyiz. Özümüz başlamak kadar geldik. Rahmat. Rahmat. Ayavay. Sağ olun. Bişkekten çok güzel. Hurmatlı ağalar, hurmatlı veciler, Moğol öte men için katlı nerse. Bu tolkunda da şu kişinin katarına kuruşka gırağa görüp oşondoy olup tapkanlıklar için ben tazim ettim sizlerge. Çın dilimden razı olsun. Doktorlar cennete varganda ушундай bir жақсылықтар менен ат мингизген болот, чапан жапкан болот, калпак кийгизген болот. Бирок Моңол бул өзгөчө. Мунун баасы жок. Жараткан буйрук, ошол буйрук болуп калган болсо, мен сиздерге ушундай бир убада берем. Жакшынакай кылып муну рамкага салып, Kırgızistan'daki en görünüktü, kayısıl жерде işlemey, ошол жерде daim benim canımda turgan bular. Ming olarak bakacaklarga, alimeyce, var olmazlar, buna uşunu süröp dep aytsak bolup, bu süröp, şaylodan şayloga çeyip gitmemiz, bu süröp inşallah görüktü, Kırgız yaşavatkan mezgilde, İshak Razakovичтің елесі hiç kaçan жүрөгүбүздө көчпөйт, ал биздин жүрөгүбүздө калып калган. Құдай қаласа, бұл банер емес, бұл жүрек чын тілден шыққан сүрет. Рахмат. Бата бере тұрғандар, ежеден кейін анан ақсақал бата беріп қойсын. Урматтуу хаматыңар. Легелек лейлектин кулунду айыл өкмөтүнө кош келипсиз балам. Биринчиден ден соолук. Bala çaka amandı. Ona sizdi kütüp biz gelecek enelerden altıda Prezident kılıp şeyleşke Cenab şu Kulundaylı hükümetinin yaşayıcılarının altından sizdi Prezident kılıp şeyle verişke dilekleşiriz. Karçıga konoru kaçıga Cegit olsa Prezident belleğini büyür başıga. Biz kanca prezidenti şayladık, baskan yolundan, acılık menen çırmağıp çırak eket. Eylemeyin, karçıga ketmesin kaşından, devlet ketmesin başından, kolumdan işin ketmesin. Kudaya perverdige, çırpanda yolun olsun, kocayaksız yılığın da olsun. Karzantka kolun uzarsın, devletka betin kızarsın. Sen ötüp giyip dalada iştek dedin. Ötügün giyin kutuna öttenme bunun yurtuma. Maskenik giyip kutuna meselakte bin yurtuma. İlahin perverdigar işin ilgeri olsun. Onurun uzun olsun. Daima bizim Kırgızistan'da güldökken prezident olup yürüyüşünü ağabelecek eneler bunun ardından kulundu ayıp, kulundu hükümetindeki Ahmetcan şair abalardır. Cana ağabelecek enelerin ardından ben sana terdim kılan babam. Yolun olsun, kocaksız cılığında olsun, onun o böyle. Mikrofonu Ergeç Atan'a getirecek. Ergeç Atan ızlarına girip anlatasın. Yurtbanda canım olsun, kocaksız cılığın olsun, uğurlu kızın kök olsun, vayımın yok olsun, aydıganın mal olsun, çenleganın may olsun, incenin başın olsun, yüzünün şahirazın olsun. Katar yoldan kötüversin, Allah Teala türeğini veriversin, olmadığın kere versin, köprün omunu verip, köprün yaşını verip, Allah'ın bana koşarıp koşu karıkın, ballarım, kulay kayam, yengeyem, materes kayam, kızbat kılatıran, sağlık vardan daim olsun. Sulayma Peygamber'in yaşından beri makamatın minyen versin. Başkan yolun sıdır olsun, kocaya kızı dolaşın olup, doğla erişki verir